kumsang ni pali khan police pahnih hian mi an rin hlel en thlak me kan neya police thuam po an in bel lawa Taco Bell restaurant a eitur order tur angin anin laina pakhat zok chu hoi kwal dervela a en thlak berte ni lenga an zui to te hi chiang taka en adu wanga ni a tukver bula thilan ei me kani a en chiang chia chu thila muta danglam le mak tak mayani a he thila muchia hi chu a multhi ading hal sunga asilai pai rup chu akor chunga tagina zen ngala akal rwal pui pa nen chuan an pani in tuna thil ei mek an en thak te hi an wapan naita eng thil nge thleng zel le kumsang ni som pali ju ni som pasari khan kumsom ni pakhat mi Molly Daniels hian an in suburban Texas ami chu akarin ron thleng chia in chung bung ruale in siam thana man ruwa velan zorna hmuna reception angina thoka ni reyati ema an in kota ron thlenga akara da nu po hian akara tang chuak mai lovin a en ngai enina la thuwang wanga ma se ron in ti harle vatin a bek te la ina aluta inalut chia hi amut thalo zong chu ti bawina omta ahlim ta hle mai achan chu an inalut chia riashat masak ber chu afapakum limi keile pa nui ori ania Molly chuan thoma hriat na room wa hong chu afapa keile pale apasal klaya te chu an lo infiam na sa ti a mutheya an bulan fanukum khatmi po lo omina lo hlim ve em boka Molly avalu chia chuan an pa klay chuan Molly chu afapa fiam pa chuan alo nui vera an fiam chun zom mola Molly po ahlim ema hetianga ama ngeina chungkwa du om taka nei to hi alom ema ama in mood fu lo hle ma se nui ver chungin to na chuan chauka a erong bol turin alut tani an chungkwa hian har satna pakhatero anneya sumlama an chenna Leander hi Austin Texas marlama omni in thila tau ema kum tin mai na hau tak bela Molly pasel clay hi Molly aya kum ni a upa ani a kum som ni pathum mi ni in mechanic ani a ma se na awang ema afa ti ina a ompui deu top pari ani Molly la receptionist angin thok ma se a hlo atlem ema an chungkwa hi annung ve shamani ber ma se Molly hian lom na rup takaneya apasal clay chunga hian alom ema afati abikin kele pazok mangai na le akom ngei na hian alom ema achan chu kele pa hi midang laka afa ani a afa masani a heti taka clay hian mangai hi alom ema afa pa kele po hian pa ang taka enin pa fa dik tak ang mai ani a Molly po alom tak zet hemitlai hian an chungkwa in chuan eya chuai kham nuwa an fate pani an mut nu chuan Molly le clay te chuan TV an la ena ma se nu deuh loka Molly chu a chau dewa wangin amuta du thu soya awamu masata a an pai ro in TV ale ena hemizandar som le minute somli panga vel hi ni a Molly muta tang po minute som panga liam to a alo mu hil trep tia chuan an kongka in hongri a sia a apasal kari a shele a atlanri a sheboka Mase Molly hian makati lem lawa chan chu hemizan malam deuh hian clay hian anu atlo lok mai thei thu lo soi to a tlo lok pa in le khabu engi mozat pek tura nei thu lo soi to boka Molly chuan anu atlo dona angai maya ngai thatakin arei lo te ya amu hilta atuka Molly chu thawa daruk velania a in hera anpa mu mai ringa mase alo omlo achi ai nga lem lova achan chu clay hi tho ma em chang nei ani a Molly chu tukvera andak le a anpa kar alo om to em ti an en mai maya mase akar po alo om haulo achi ai deuh ta thuda achuak wata in a en kwala clay alo om haulo phone la wata clay anu abeta a nizana clay ron chuaka ala omami ti in mase clay anu la chuan alo ti tamai si Molly te in le clay anu te in hi kilometer sum ruk pali ni in akong hi kan mu ang hian angil lem lo hle a akoi kwal ve na sa ema ma se clay hian he kong hi akal ngun boka ane so ema Molly po hian ngai to lem lo ma se clay ron ho ta lo hi Molly le clay anu te chuan rindan in ang anneya
he konga hian azan tlan khan anu pana atlan lai khan a accident amoni o anti Kleyanu chuan moli hna chuan ina khan lo mula no pangnen khan ke kan chuaka nge aron kalna konga hian kawatla na nge ati a Kleyanu chu akara lu to fatin konga atlan rista a Kleyale moli te in lampan chuan atlana kongchan ve vel atlan chuan engemo amuta Kunga chuan an lo boy nuaya mi puyen lo nuala ambulance le police tenen crime scene te palo in kwal nuai boka motor tlan lai te chu hla angreng taka an lo ding thup mai boka Kleyanu thin chu phudot to a hi ka fapani hi ka fapani ti in akara parka atlani na tlana police officer mu masak ber ne na chuan enge thleng ti chul maya kongpui sira tang mei khu aron chawai boxi theile vin Kleyanu chuan heng mei khurun chuak te hi a thleka police officer na chan ma chuan an phalon jina chuan atlan pheya a car chu muta kong sira car tlan thla al aloni a abuai zo veka a fapa car aniem tia chiang box si lo officer chu zota tunge ka fapa aniem Kley aniem ti in officer chuan in beng dai sham turin ati baka tunge po an hriat big lo thule an buai pui mek thute a car al te po an ti rem tak lo lai ani thute na shilfi a ma se Kleyanu hian hak thei to lo a kara lot le a moli te in lama tlana moli avashwaya helai car accident na huna bok hian an ron kala an pahni chuan an chi ai em a car kang hi an va en le ta car chu lo al to lawa fire department telamina kang an lo direm to a car po akang ne em a frame de ngor cheom to a moli nan en chuan car chu a she thei ngala a car piana chang hei hi an car kang tak chu ani a an pa Kley khan le khabu keng nuala paper kang a omboka an pa ani nge ti chu phatrual ani lo heti livel tak hian police te chuan car chuan lo honga mishing ruang alo om ngei bok kang chet tak ani a paper kang te baka Kleyana athil lo ro thin em a Harley Davidson pin alukhuma avwa areng thin te po an mu a hi a Harley Davidson pin an mu chu ni a Kley ani lo ti theyani talo an then om khoveng ten an lo sia chu an ti tur ang an ti zunga mi te hian moli hi an ngai na takzet anel omin angil nei thin em a zakzum ve deuh thin ma se Kley a to na tang hian ama a in ring tok chana a hlim sat boka hewang hian tuna an chanchin shet Kley a kalta tian shiat hian moli hian khongai takzet ani he an khwa liandar mi puite hian poisa ron tho khomin dollar sang chuang chu moli le afa te han hlana an ina eitur engemo an wada de reng boka moli hian ator em awangin thil ala ei tha theilowa ma se an thil pek zong chunga hian alom thiam em thina an khotang ten khongai na an vur lai hian le lama police te chuan investigation an local pui meka engtin taknge Kley kha a chet swal le ti an lo boy pui em ani a chan chu a chet swalna atlan liamna khan atlan liamna zone kongpuya khan a break awanga motor ke nia ke mopo mutur pakhat ma om lova chubaka engtin nge car kha atlan liam nuwa kang ani a khati em khan akang na sa kha thil mak takani a akang ne em a akara part engkim deu thoka akang ral deuh vekati theya akar frame deuh chia khani a chu baka Kley taksa te kha kang chet em a tunge ti po shat har sakhopani a thunei tu te khan car kang accident nuwa kang hi an hmuhem to lutuk ma se tuna mi yang hi chu an la mulo hei hi chu adang lambi ka riau police te hian car accident an buai pui nge tual tha na han buai pui ti hi an ngai to perani ta chuan juni somni patni ania Kley chet swala tangin nili aliam to ani chu chui tu ten an crime le pachang an ren hlel na hi adikani ti an sheta akar malama khan lighter tui tam takalo om ti an hua hei hian kang kha alo ti na sa em alo nia autopsy a Kley chuap an en chuan meikhu pakhat ma an hulo a omzia chu akan ma khan a thito ti na alan dan chuan Kley kha tha photani a car accident kha alemani chuan thil dang le chu Kley a thi na hi alema ang tha a ang ti an khwa an lar chia kha khomi te khan makan tivak mi alo a chan chu moli khan Kley khangai na in ngai hlu em thin ma se liander khwa ami te hian
an hua clay kha an hua thin che tak mai mi in ti boy pui pe em mai ani a chuta ama avuina po hian a best friend clay a best friend hian thu soya ti hian ani na taka chuan clay kha atel lo hian khovel hi anuam jok alo ti hialani investigators te po chuan clay background an enin an chui vele ta a chan chu tu emo ama ho em tu tha hial du tu te an lo om mial takin an tia chuan investigators te hian rang takin thil mu chua an neya clay thi mani som lek liam ta khan kumsari mi lek mei cheno pang moi lo taka lo khoya wangin clay khamman alo ni a ni som thum che tang tura ti alo ni a tuna probation ani wangin ala tang lo mai alo ni a he a shemna hi anep deuh em wangin atwar tu mei cheno pang pa hi alo lung oi lo tak seta chu mai ba ka clay thi ma lok ni ve lek liam ta khan clay hi tha tumin alo vo nge a heng hian han sia hi rang takin he no pangpa hi an zong ngala zona zot fia turin an la ngal wata ma se he no pangpa hian chiang takin suya o clay chu ka hotak zet o tha a po ka vo ma se ai tuna clay chunga thil thlenga hian in nam noina pakhat ma ka nei lo ti chiang takin soya baka kha thil thlen hun lai vela hun lo mandan ne na in mil thei lova police te chuan an chhuari angai ta tlat police te chuan annu moli biak le phot chuan rel taringota ama tinadu tu tur om ang midang te lo shet mial takin antia achan chu accident pa ngai ani lo miawa an chui ze langai moli in an wathlenga atir lam khan police te khan moli hi an bena satoa apolai tin bia kan wam thin ema an pa thi po atwar nat mel hle a ma se tuna an ina police ti an vakal hi chu adana dang thlat tunge in pa hi tina tur o mangrin dang te inei miale man han ti chuan moli chua do theilo riau maya huna nei lo thu ringot te chu soin o clay kha ni som hnu le ka tan ina atang do na a depress le a atang pe lo tak set depression alo nei bok nen a in ti hlumaniang chu ni mai tuna chuan min kal san ru alo ti mak mai investigators te po chuan ti lui vakan tumri lem lofa an kal ri taringota kara an thut cha ero anin ena moli hi adiglo enge mo shiata nei chiang ani thup tumani nge ti chu an ngai tu ana berani le ta annuwa kar ni khataliama police te chuan moli chanchin shiat belan neya he hian moli an rin helna ati zwal hle clay athi khan life insurance poisa lak tur lo neya chu dollar noi khat sin khat vela yani a he hila qafat tumin insurance company lamte hi alo vatura alo vakol reng mai alo ni a ni tinin arang thei ang bera poisa lak fata du thu alo va soi thina chuta an khwa mi te hnena insurance poisa tal amamo to zia te lo soi kwal venual boka chomai baka an thenom te dan soi dan chuan moli hian nga izong anele der to apasal thi atang kar thum le kalani a mi pa a kople to a abial pa chu ina te po shoi hial to a afa te pani te po anel tir le ni inan soya moli fa te om tunu hian a soidan chuan an fa pa ke le pa hi he abial pathar hian atilom lo thin hle a ama a clay om la ya mi je that tak nei te po kha aswal pha tran tla ta ding nge a achang le wana dakin kapa ka mangai che ti in a aw le vak thini in an soya moli a shilla in a fa pa a that thu le alo boina tura ommi alo thu alo shil thina ni moli hian moli hirin hel om hle ma se ani nge ye ti turin evidence om thei tak tak chuang lo ti chuan kumsang ni pali fawang lai alo ni ta clay thi atangin thla enge moza taliam to a police en clay thatu an la shelova engdin nge kha kara khana om tunge kar kha lighter tui mangati al la shelo thil tum pakhadan nei le a moli an rin hlel tak ber kha evidence an nei theinan an ngai to thara chu surveillance team siamin moli hi engtik lai pu a zuir tu tur team an din ta moli hian a hun mandan hi athak mai lova an han en thla a ni tin a hun mandan hi angai rengati theya an thawa afate siama afate thla a na a akala anua afate alam le a an ho a an mu chu zong zel chu ni akar laka anaba na chome vel han le zeu te po anei ve boka
Mase December ni thum manita Clay che chwala changa tharukna ani to ni chu Molly chuan ani tin ti ngai lo deuh mai pakhata ti ta a hemini hian Molly hi ahna atagina banga home ka kalkoina anita a mun pakhata akara parka dora thila leito haulo dora thil leitura adin zewa thina mase kar pakhat lawin park chu apan ta a akhal tupa den chuan an in bia a ahnuwa Molly chu a hoi kwal suka ti chuan kalkwalin kara chuan a lut ta an tlan ngalwata undercover police an mani en thareng tu te chuan an zui ve ngalwat Molly te kar hi fast food restaurant Taco Bell kota adinga an park ta a police te pod an ena an zui lut veri lem lova Molly le kalpui pa hian tukver bula thil an ei mek ti an hu veka ma se Molly thil ti ngai lo tak mai ani awangin valu ve kheran rel ta a he undercover police pani te hian ti chuan police uniform pon halem lova eitur an order ve dona hetia eitur an order na tura an in line lai hian undercover officer pakhat zok chu a hui kwal der vela a hnung lamte ani na sir lamte an ena ani na taka chuan Molly te ena tum wangani Molly te lamawa hoi ve ta a ena ami pa zok en chuan a muchiang to buka thil a muta thil mak tak mai ani Molly te hi an hnai ang renga ami pa zok en chuan makti na ina khata he thil maka mu vele hian abula partner chu adara akhoya abu ngawa akorazena asilai pairuk chu ala chuak boka he restaurant a hian Molly te lampanin ankal peita in thup pon tum to lo Molly te bulan thlenga anding ta Molly le a thian pa te chuan makti takin an lo ena officer hian mi pa hi a en renga Molly ni lovin he pa chia hia en he police officer hian he pa rala tanga mu amakati em khachu he pa hi ami shia tani ami mal tak pon shia he khwa hian police ani na angin he a mu pa hi a hrechiang lutuk he pa hi Clay Daniels Clay yani Molly pasal thita anga an shiat kha asamblon buang chu alo ti duma engki man sheta Molly le Clay ate annu pa hian Clay thi na kha alim an lo chang mai alo ni atan in tan na tura atan lo nan te chuba ka insurance poisa noi khat chuang tam tham takan lak tur kha an lo thalel le alo ni boka chuan kara ruang kha tunge ni ta angle pi charlotte kumsomriat pakhat mi mithito ruang Clayan alak chua alo ni a than mual ram to lui to takamia la kani a tuna a than laina nu ma ngei chu karon tilang lokang akar kha Clay khan khama khana nurliama lighter tuite kha al ne viau theina na ruangpo chetakani theina na amada pekaloni a heiwang hian car brake wanga konga motor ke nyak om takpo kha a mia lo chan kha lo ni a nurliam fang mai lo ni khatia an lem chan na kha enge mo chen chu o yani tarenga mi te chuan Clay kha thi tak tura an ngai vek police te ngei pon a thi dani ro an ring hlel ve thawa ma se tu man mi thi kha Clay ya ani lawang ti an ngai tua phalo an plan chu fu chho hle ma se karthum vel Clay kha akal bauri a karthum nuwa chuan an nu pa shan kha har an ti ta karthum nu leka asamaron ti duma hei chia hi ama in ti dang lamna ni a chuan an ina alet le a he hi karthum nu leka Molly bial pa nga an mu kha alo ni a an fapa kele po khan apa kha alo shethau asam rong dang ma se Molly te nu pa khan he hi Clay ani lo ti in aril ru an lo ti buai sak le a Molly chuan Clay kha abial pathar jeka ani thu ashilani heiwang hian kele papo kha ril ru boy le ani kha thil dik lawa ti a thiam ve to thau si a ma se anu le paten do tan shil ti ala thiam chi si lo nen alo boy em alo ni Clay hi an hne na hian a cheng ve reng le ngala chuan heminia Clay le Molly pona thilan ei chuak an kar shana an kal thup ve tak si a
kar pakhata an kaldun le a an eidun wang hian an mani thui rengtu police te chuan an man phata insurance fraud charge siam sakni in thiam lo chantir ve ve an ni a thina an lo ti der vel zong zong tenen moli chu kumsom ni tang tura ti ani a kleya ero kumsom thum tang tura ti ani a chubaka me chedo pangalo khoi chungchanga probation a bo chhia ta wangin kumsom belle ni in klei hi kumsom li atang don ta